wo bisa semwe na yo faro papa Kodwo tell Loriki ya bahad na laser roki aiki yo mra mo kasa mo boni din na mehwe na mesuma isisi an ye hwe no papa nan kasa onfani wo emfa nkoblemu bi ese onya namfo yonko enti yonko no ne wode ne ko yi enti o mko wura sunsum wiase no onhia asofo bebre akese wo Ghana ha ebinom di na ko wura mu asese nan kasa na so confess na so kana no asem no nja ne yire ne hawo ewo mu se ne yire ne wo pata o play se wan kasa obewu na opeso wudia ene meboa wo na wawu na wuwu ko a menso matrechi na mafa na mayeni amepe ebi se wankasa na opeso wu enti so opeso wu dia me de baby edonu hwi no meye de aboa se meboa no wakowu. Resurrection Power Ministry of Penny, a Reverend Anthony Kodwo Boakye, adding Sembi Abato a year in time, Fidia who winning in our swat watch the moon. Now in some more Canada was young for a yana araho, a son say who Yanaka Bible see what bad dear we a bear massa so for Nemum, oh mana mamma to timpan some bearman. And nay, ya papa didn't Sembi Ababonti, I watch you say a year on one casanaziri, and in the yard who been any and somewhere kind in me our broye, was saying yes and a year. Anam yadia wa yare yenti na yire no epese wo hwiritina ne konso no yire ni gu na nimu asedia ene o ne yire ne man ne ebe ewo wo mu ene niema de wo kan bi ensam de wo kan bi say yade a wo yade no wo bo hom predu empre bebre e de man ne yire no munye yade no ene na wo se monje chen say de ababa wani gina ho na wo de Holy Ghost e pam no de man ne yire ensam we emu edo ye ntwa ye homre ba ye papa aye krado ha yire ne be bdo nsam ni mu esiko. It is only when we are well, strong, and alive that we can extend helping hands to families and friends. Have you been battling illness for so long, going through marital problems, financial setbacks, made requests from people, and have been failed? Brethren, it is time to seek the face of the Lord and Prophet, Dr. Abednego, the general overseer of the Kingdom of God Ministry Prayer Camp. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servant the prophets. Call Prophet Dr. Abednego on 0208-599576 or 0278-977215 or visit us at Kingdom of God Ministry Prayer Camp at Nsawam Otwase. Meeting days every Wednesday, Fridays and Sundays. I will say for a son so Emma will be our quaba be mu at the batu my GHS so ya papa our hamo coming when near man quaba or therefore ya mo quaba the batu my GHS Yena ya momo Africa panso debia Africa yes ya chapa I require na me su shira o transform abibia ni mo nyam na shira amen na ho ye fe the radiasi ya bishra ya meka mo so wo yesu din mo amen. Eja, say dear one cassa wouldn't ya de na Reverend Anthony Kodwo Boakye. And some of the other 12 bonti did do a cassa a mood. A very day na bear madianka or bar and can't na would don will be piano. Not a near may be abandoned, some be free of a penny muban. Are who ye pa at the ma a yen, DNT and a sunny man waiting me. Yo, also so then uncle for your hood, I was it. Almost about you maybe sans and bia. I'm far a radiasum. Also, when they say Nina Missem, no one akase Monkas asem na nasa identity and a Mugusu Casasem. I know on a say and come, but on no one a babonting, a brave papaya, nanny pebi casta were busy what you say, but a nay, no hot tone a cacran or babonting in same beer beguabonting. And Nancasa Nabeka on one cassa and Aberton Aberton how, in this or Tony Aridia, obey to make a be a Toby, now so I tell them why. Amen. No say that same. And ne wa babontia beka se yare a wo yare ye no na yiri anim hu bi na yire ka ho na anim guase adọso wo ne so afa so na yire abusuafo wo kire mu a na yire nua anka ye na konta ababontia bedidi na tema na yire ntimi an stop ni nua no ensam ya ne ayakayaka de na yire no enam so ema ebi ekọ ne widi mu nti wa boni dua sa yare o yare no ebekọ wo ne maso sa pepepe na die ntira sa ne ma we nyina betimi afiri osofo pani enum aba. Yo, also so dead and coupon your head was. Or say, I should share neighborhood, young bone no boy, ye bisa. And there are them myself, as some with the Uncuto now, Nemo, Sena,
o se biribi ayem bisa wo bisa semwe na yo Father Papa Kodwo tell Loriki ya bahad na laser roki aiki yo mra mo kasa mo boni din na mehwe na mesuma isisi an ye hwe no papa nan kasa onfa ni wo emfa nkoblemu bi sa what you say onfa ni wo ni how enkoblemu bi emfa nkoblemu ne yire emfa nkoblemu ne ma if you say sene ye hwe te roki ya ikita la bahando robo suta robi aiki na onyankopon ankasa penasem edon enti onyankopon ye se odine be hyase nkakra ena wanya abotre wantuma antwen ena wantumi antwen awurade anim ma dom na anhye ne ma na wando asuko ma honhon konkro no amhye ne ti wanhyase efa ne nan kakra na odi kofiase enti odi kofiase edu baabi na ye den ese se onya namfo yonko enti yonko no ne wode ne ko yi enti omuko wura sunsum wiase no onhia asofo bebre akese wo Ghana ha ebinum di na ko wura mu asese na nkasa na so confess na so kana no asem no nja ne yire ne hawo ewo mu se ne yire ne wo pata o play se wankasa obewu na opeso wudia ene meboa wo na wawu na wuwu ko a menso matrechi na mafa na maye ne amepe ebi se wankasa na opeso wu enti so opeso wudia me de baby edonu hwi no ameye de aboa se meboa wo no wakowu enti no oko join sa niama no eno na eso on confess no ye se akoro de kura de jira ho o akoro de boso won de fie ai te ki baraba sandoro boso talaiki o akoro de boso won de fie o boso mo be ahonhon bebre wakojiji niama bebre wo fie he has to confess te urike ya bahando lo soria ikita na de se ja ensamu ekoso ne yire ni nim ho hwe yes nyese ne yire ni no ho hwe ono na oboso okum ne ho ena ne yire ne boa de se ena na wu ena na ebusuafo ne papa no abase ena te sadia se obewudia ena miara mabefa wako enti se obabefa wako dia ena obekire o ka ese wonto ka ni gire ho ma efunu adaka enti sa ka na wo so behu ne papa nkaso se ne ma ebusuafo no se ebusu no bebekumu na oyire so bebo se wonkumu na obi abefa dia ena mabefa wako enti papa no o wako no owo ne nkwani Daddy asema wo kan di enche krai papa babonte be kan ye se waso dan na ne papa to ka fita ama no enu nti asore ma ne mo na no nto ka furu adaka adaka na esi wono ka ne yadaka adaka ne papa se mu ne yirbe sum be ye ne sadia e no no ba fa na dia ko enti he don't understand what you say because he don't have the spirit of truth na se papa nim da wo be kwa na. Also, the secret thing belongs to God, but what has been revealed unto you is for you and your children. This is his minister of Christ, Prophet Dr. Abednego. One among 1,000 to show unto man his uprightness and the ways. What you say? Also, in the dream of the night, when deep sleep falls upon man, God opened the ears of men and slays their instructions. And yet, die soon or soon, one tears here, never pass on money, can you afford a car? And this I saw the man and one and won't talk about money there. Now I saw the man one and won't turn funo adaka. And you know, so ya some Cassia Pow. Nantino, I saw now, Onyamishrano, I shall say, but a Vienna and Copapa, and a baby on them so no be and tuneful. And then the year so to the funo so boom one of the Naku wonum, because the Yen Yankan will crown wa fast or no. And into a nuso who say, or banning your bar, or odimafo, or boafo, or camafo, are you a chichin or bar? I said, okay, said, my member bar no me says or boafo, where they may say so come for. Next one, no buy and go back. Oh, Becuno, papa, so that was some anya papa out to say, send your baby, a sofa baby, dear, you. Yes, we are saying, can I run one the warm papa? You now are some your papa, and then I guess on your first because or no castle was Susuma Wadi, and so or so for no Susuma Wadi, now I is some your papa, a hereditary. Where did the Abednego? And then I want to summon your papa, about one in muscle, into Oma Warism and your papa, into a bowie and your bar as a sanka or wareno. I some and send the mudo. Now, so no, ye bet to me about say or software piano. Wouldn't Yanko point them I come out, ubet to me who doubt be one. And yes, sir, or no Nimo say, I knew him say you was a.
ya no kura frinche ye bisa ne general say osofo a woni nyame anante mfie bebre ni no ebetumi aduru be na foi dey for ni nyina o kire mo wo be kwa ase wo nyina obia onyankopon yo nyame a hintasam kuta no na hwe no o da di enti Mose yes Elijah yes Jesus ba be ko yade a wonim onyame nim unso nim enti no nhihye breso a obekire wo ayo afena mati ase breso a obekire wo beso na se bedu one ka Jesus Ezekiel ka kire von ka kire Ezekiel so oya ne sema se na obeko obefrɛ no enti de beso obekire wo enti senso ye dia no nka hwekye me bisa sa kire se asofo ni binum se wo mu di nkomo eninamu se wo mu ni mu da wo mu bewu enu ti na ma me enu de menim sa asofo ko ebi se won kan to ho nkyere obi se da se wo bewu eni ho se brene soa also at the appointed time na want to make sure hon come say that say sa okot ena motia no eduro na wakoji no ade na wakoji no ekyerew one day woka kyerew obedi 2 years obedi 3 years te se wakoji sikeduro obedi 4 years o ma abo no be so a 2 years 1 year say it woman dey automatically they know afena Martin sembia see you papa na ya semu ya papa ba abonti a wo kasa no so wo ka sembi se ne yire amagana fo anyam edi anyina so nti na owo anka osofo wo ne wo yire nya asem na wo ka dia bagana fo so se yanyam edi ensem ne ko Ghana fo anya no ne sen oh glory be to God everybody nyakobo eda wase na no na mekuse mpabo ena everybody se menhwa ade me be hwe a ahohom bebraba osofo Abednego yenim se everybody Oguse Erade adwuma oguse wo adwuma jaye na yeso ye adwuma so menja mo na mo ye mo adwuma sei wo se media men kwa wi asafere en ko kasempa no obi obeje di no ye bo na su wo ja no ba no kokrodi mu se won sakra na Erade nim ne mba se na Erade kuta so ano pintim gina ho ne se Erade nim ne mba enti obi ara obo Erade din on twe ne ho emfinia entie ho Kodwo Boakye 2 Timothy chapter 2 verse 19 o se Erade nim ne ma enti obi ro bo Erade di on twe ne ho efinia entie ho eno so ko yin ho fi okoto no mu sa wo mo ko oni ma asofo bebre wo nyina wo group no mu enti no ahohom ne se mimbo biedi me kasa me de menka masem mimbo bidi mimbo osofo bidi na asori bebre wo ho a enye osofo ne dia one osofo dia wo mo dia 2 asore ye omudia biribi omo ye hobia eye ono ne dia a wo nyina bebre fiwim nsuo mu apumu udua mu ahemfa minimu mu nyina asore bia onya bope minimu asore ne wura ndi sa asore amokai ye nim ne wura ne wura anyo nyankopon efiso tam onya me friend no satam etwam wayi wa divert enti no mekaso eye ganafo enya no we call it self-imposed curse. Ni onyamini neni anso aso train no yabotre me pese me yese hweme nka kiro enkrofo bi ba ha omu yemienu omu so omu ya sofo Erade yo ha boko abrante mo ye dey ye asofo we fa enkran yo ha boko ya tunka ne pese ye mehwe na on sey ma na on kire am so me kire mo dey Erade ka o kibara mehwe won fie bosom eno de ya sore na wodi ya sore nyese wodi be disofo wodi ye dada no person won san hye ne ma ena wo ba me ho no wa pedi aka ho em so mo fie bosum what you say we na eso kom ono so de ono ne prophet be ne nua we ye mfa ya sore ento pa atwo ho furu mo nkopaduma me na mo nya sika mo abo afore mo akwa sore mo to tight etu tight no nya me hira mo nsa no adwuma sense aida so ba kokom and now they are sorry ebe ha mo and also for ho na wo ye din na wo mbufu e mo say anye wo mo de eyo denti na ye wo de ampa anye wo de Erade yo busum no se de o se o kasa anka shira onu busum no so ma wo na nhye wo mo ma na wo mfa nko ya sorry we enti asori bebre wo ga na ebusu ni nyina is out of coverage area enya papa ete no so no meant to be nka ete na se na abusum na honhum nya se me de menka me nya me ase menja wo
embondi nebe yesa yo entino se upea okohwa na ne benya ona ide anya so for na kasa so o ka china on ten ho ase because I don't know nya ni sika what you say ebinim sesese na o sesese no wa ware we waja we okoyi asori kakra okoyo hini kakra okobode uru kakra ebinim so okobo politics ebinim so okobo ana Ghana for na kasa mo ni to asa de atro ni na da nkontompo na wodi e kire for lack of knowledge my people perish enti na won kan okware ne so ana na no obi no frame and was asori akesa kese bi say no there wo mbo wo mo and na tight and etwesika and etwitwa target ama lotto kiosk churches won bo lotto churches enti say lotto kiosk o to me work kakra now kan bible kakra ni e dey aso na shawunsa na it say week 3 days and as 1 month so far sika say wo mo famra enti wonya enye po na obebo enye kro na obeye wo nyo sofo no o se koye sofo no onu na ebu ni shop and also onu kenkan te say no lotto no mekitwa ni ebu lotto kiosk na ma now koye now the sales side there aba enti say asoro no aye lotto kiosk asori kese wo Ghana nyina dan lotto kiosk una kontra wa ye target ama Obe wakisa enti se wanya dia so mfa usika ye de enti se onya usika nshemu dia so starting de uda tro na to be jiska no na mfa nkoma wo head office no mo tik ewe no mo condition mu atitika asa kese mu esisi da kese wo mane ko university graduate you abrochire na wo to no wo work target no wo ti condition mu no wo ye investment wo ya asori nimpuntu na so nimpuntu na wo kwaso na obre na onye sika na otumi ko university ni bi na university papa wa ha akabode mo ba ko abrochire mo yire mo man wo didi free and then put to no pema wo church member asori yen na enya wo church member no aya sebo di fo nse we ya na o senka bere bia na tibi sa because say Ghana no ya aboto ense bi se ni hia na abere nyina you no so was a menka say no wo se menka na se nka wo mu be eje bia di ekitanie enti ani ajibibi se na wo ba ne nsapan sa akora sa dia ye beka odi fo hu sa yo enti sa wo mu person mu di Ghana fo se kan dwananka Christopher wo mu yira ya kwan yo na ade a wo di dwananka kese kura ne say bible na se kan Holy Bible not all the this thing not quoting of the scripture or quoting of the quotation does not guarantee the righteousness of the preacher or the pastor or the prophet. Quoting of the quotation of the Bible does not guarantee the righteousness of the preacher, the pastor, or the prophet. They quote the Bible to seduce you. What the Bible is, the sikai what the tree, what the kum, what the boy pokers, any Bible to say. Because of the quotation made so the above. And this it is the first person who used that tool to destroy, deceive people. It's Satan, Lucifer. Lucifer called Adam also Nyamisi. And then yes, and the Bible says Hinasi. Bible on Nyamisi, a scripture, a Nyamisi. Or Obosamu call Yesu Hono. Also, say, what you say, and the Bible was 7 or the point. And then so be the Bible never. The Bible never. Nessa Wuni Panocrawundo, Sukoye or Bible, Numabri, Nemoche, own Tiasia, and the interpretation, no, to say, I know a soft way by. And I say, prophet, who preaches a spiritual father, be no, and a young day of spiritual father, and say, one cassa, and Umoko to Corinthians, Bibi, Egusuki can 7 them so. Eatro, Obi Obakaja say, for no say spiritual father, or your truthful. Matthew 23. Jesus said, "Frobia, obey our friend ho. Our Father is God." I don't know nipa in the whole spiritual father. Na be man eduane ni show na de nyina nti won wo to eduane biribi ama no. Na why no ho konti. And na that say bia ni so osofo Kodwo say mon talk ama me. Onyame be no ka che o say ka che asofo no say o ka che asori man say won talk ama. So onyame na frewa. Ade na kobo ama ne. Enu kra po Ghana fo kire se wo sonda yempo na wanya ka na wo ba bonte enke wo sen ka asra yaresa esan se wo honto wo nwie na akwasra ka afiri eya asore me. Yes, because he's money conscious and no nyame se so nyame yi ne nsafre ne so and is controlled by demons. Kodwo papa o ye sofo o ye menua o sa se fefefe sabiri nyame onkonkon eni uso
Niame hu ni abonsam abusum bebre ahonhom bebre. Wo okotumu osa wa konodi osa wa obe ensam ahonhom bebre. Ya ka kire wa sakra confess repent that says the Lord for I've told you behold I've told you. Odi for na repent is wo ba bonten wo ba be kasa na wo sakira eni ho betumi asa. Yes, because they say no ba be wu. Osampe car. And a car is also you don't have the spirit of understanding to understand the hieroglyphics, the picture writing. Almost all the car, no the car ba monto car the car no see everybody say car no my friend na ojina hai. Car no kasa. Oti kasa. And no wo bofo. So the car number. Eye furu adaka. Enta so ma mombo amini ento car. Eye furu adaka. Ento peso wo yiri be bo anu wu na mfa wo no mfa ma sha wo yiri. No di for won say na nsemu so ne yire be ye niema bi a chesa so dem a wo mo kan ofre na sori pani ko gina hu bi na ne yi ni na ase empa bo anyame nko anka chese na yi sofo pani yire enso e ba so man to ko ya be. Na say ne yire ne so say no or a high rank in the spiritual realm of the marine spirit. The spirit of Jezebel. Amurano. And the woman is not of herself. Only a girl that the same post. Kodwo Boakye in Agrada, the same people. Only so no manifested, but or any day was sorry no. What you say? It says spirit to put a power abe dominating. Only Agrada was the same level now. I just had a full frat to move. The spirit of Jezebel is that is going on. And then Edi Mamininya. And to say Kodwo no crime fi on tem no nya kwai no ye na what is Agrada person twan ho nti person ye tem no twan ho nti so no Agrada kra ko challenge. Oh, person eliminate many more so for my baby. What person eliminate Agrada because Agrada one Okom. Every day, one day come now. Every day, I saw no person. Oh, make terrain in aso. And no nama. Oh, should be panoni again in an and kuntokwa. I saw for be a one Agrada kuntokwa. Agrada them say they are not from God. Osophobia mama pa agrada ne nebe kuntokwa say kitikiti no agrada nim say they are not from God and the spiritual realm they are fighting they know them I to know it ya say mo na chese say ya na jam ne yiri mani ni ku ti abonten ka ne say ne yiri nim hu bi na wo boni dua no ene nsem ana Ghana fo ntia say ne papa ba abonten wo say yare na eye ono no obo hu bebre de man yere ene ne ma no eja sansema wo kan ye hwe hu mu fam a ebetumi ayadwuma na. Oh, Holy Father, we thank you. Glory be to God. Jesus here the was. Oh, bo hu bebre ma yere no. One, where hu yere na sana ko ware. O nya soro na sana ko ware, anaso wa soro no ko ware. Na ko ware wi no bi se Awurade, obaya o de ne maame no. Se na Adam bi sa Awurade se oba na o de maame no. O ti de that we hu so oba na nkesa the root of the woman nkesa enya papa. Titini nyina. Titini oba ne sa na oti. And na wonso no you are not supposed to marry. Until the best of the same feathers will meet. And the bush of say we won't to worry. And no so near what the man and so baby how a prow as you. And they say one found bonnet ma bonnet and brana quem name how. And this animal never or now quemuna so can say if your banner and no quality because Obana and Jinjan my person on yet now now yeah and in your banner can name more coborem. And they said, Janunti Nama says, say, ya be a bunny, Munisa says, I won't I now my car coin us said nations on so, but I will show one dear, and your own work. Ayo, Antina, yes, you catch Adam or Turunze, where Jimmy, so with you, Yeri. Sabian was no one to do a band man. Then she was say, yeah, Adam, by our you because on Mancaso on Mejimu. And who say, I'm a bad Jimmy, where Jimmy. And now Bible. Yes. Also for the fools dies for want of wisdom. And a wise man will hear and will increase knowledge. But the fools despise counsel. On the miss among the Adriai. Anna Ukwa no bani so I didn't hear the lady. Are you not a fool? You are. No, because you have resisted the glory. But it is written, resist the devil. See what was someone quite into you can just a mundi na there no and so found Sanko Wachi. Now some say why? So a radiant case, shaman some with my indeed.
eja na se sa asumbo ne de ka me ese abiri bia no wo be ya de na se ni nyame honhom nkwa a wo bebo na so Yesu na ka to ho ti o eja na osoma me no otimemu ena ode me ye ne ono pe no no bai no wo ya de bo asoro dem otwe aba na wantwe aba ogwa wo me say my house shall be called the house of prayers and no also kai Luke 17:3 so be enkwasade ye de tia no enti tia no eya ode wa no ka bebre nye this odo ayo eno the why and the so tia no sabra na nka na yiri ni pushi ne sana wasanka ye papa esori Remember bebre ejimi na wom yire no because they hear them but mystery a woman say wo oh man onipa due into oba ne di ankasa de due until the weakness of man is woman oyin ne fi dompe baako and on the boy na something dompe no yin a weakness of man woman weakness of man until no oba bia ye weak until oba onipa o mna oye ene oba until oba na oba be boa wo no oye wo dade o mra oye until o mra oye no una ese oye de unse ne de no mboa wo ade papa o pese onye no so na want to man shane de na wan mboa wo ade papa o pese onye na ono be de obetwu na ba bi obetwu akobia nso no you lose and you regret time obehunu na ye too late. And they say, "Oh, you're so for now, person, warrior." Was say, "Oh, shed the 2 hour dear Niconia me anymore." That is the most important thing. Also, commit your ways unto the Lord. Trust in Him, and He shall bring it to pass. And 2 person warrior also when you are the pa into Obema no. Also, ma eradie. So by way, a year message for Bebuamia, a kingdom uba omechre. Yan sorry can go worry. What you say? Until Obano Kofano, why you wrong? Na say so for mama no oba bia timi yes of mama na ye wo grace bia deda ma bi so say ni pass mercy do yes of mama na ye nyina timi ware so onye so bia timi ware so for wo na ba ko hwe nia obeboa wo na akofa no nya pam no o fa na nya pam no kopum say nia obetumi abeboa wo edi mum wo awurade anim o fa no wa ware na wie no enye so ko esi wa ko ware wie bia so wa ko fa wie a woni ne tena kakra na woni se wo ya ko bisa na se Christopher secret ni se mo mbisa ye woni ehwehwe ye woni ebom ene ye woni ebisa awurade papa iso be ware me pa cho awurade me pese me hu se ni ote uba kingdom me mo wade ameye akofa de fie bribi aba ma wo be hu no life dachi se no no be si nyina mema wa hu ansa ne wakwa ware enum wow yes also it has been given unto me ye dia mama yeah. And this oyo befo oyo bonsamu oyo denyo on betwa traw on to me ne on traw papa iko fa bi on ware oko fa na oda hwa na so ka ho bese ko hwa de oda hwa no hu se dade ojesi ababa ni tim anajo no de ade aboniti ye be hwe ni maame bra ade chi yan to maame bra sa be ye no opa na osompe na ade no wabo pa o se anajo no na we bushafo be bo ni pase abrantere bushafo be bo ni pase onkumu na wo hwe na ekum ne de daada ebi se wo de fie bosom ma no mpenti oso be so Kristo nti wo mekum no na obeso nkum na ansa na waware no nani obeda ware wo ho be fo bia yo amu adwere enti saa adwem bia wo mma bebilitim ne ye daade mmoa bebre oba bi okuta sunsun fi bia e aboa enti de saa aboa na ne di teteman no wo ye di obeye bia enti no bo se emema bebre ewu ne nyina ye wo myere no odi fo se papa ba bonti wo san so ka se ne yire ntwe ne ho mfiri sika ma no de ya ade a wotaka wogidi ye se ne yiri wo ba baji atuma twe ne ho sa ageke yo se papa no akometi awie ma me ne nya no aduane ne ma odi gumu aduane ne ma papa ne nyina nya papa ade bia bebre o ye ho de dada ne ntwe nka o ka ho bua papa nti papa ne nim we ho nani asa bra wo hu si wo ye sa yo na se wo nti control no time na o be control no aso ne zo ba ne se ne dia so quarters or no ahwe eno no so no aware o eno mo akoye for better for worse akokot e Christopher Jimmy for o ware am fa o yire nkokot munye sra so asori dem pe asa oba ne se mun kokot o se no also to me ware pamuno go and take another woman
na be say Awurade answer onim na do oba ne kokot ba ne mama wie po the spirit relation mo pe ka ho ne bibia wafa oye obekum wafa fie ni na court de no o di kokot pe wo yie fo Yakobon ase akobonsam akowiase wiase sudufo aba mo aware ne mu enti ne fiefo abefo no wodi tumi ne be man cheche and that's obenya nafo te sese na we akofa kuku enti ne papa ne yire oku ono so okuo mu sa ne won twe ne ho makwan as I say sorry no wa dominate asori mane bia wo mu yekuo esan yekuo e wa asori num akrofo bebre man bebre e support ne ama me no eye edi gensi ni kunu Kodwo Boakye oh wo mu nyina so wasafunim me say ebiasi minim ne ayeka no ebiasi wo kasoa osofo ma me ne cheche beye wa so no musa na ne kunti wo hu ne kunu no hu say wa tebe wa wie na chese say ya na jade koso yi kasa bi betumi akoso amantiasia ye adwuma ma wo mu mienu aye papa Kodwo Boakye ne yire wo mbese timi aka bom bi yo mbetimi aka bom a ebegina obema ne so na nkasa betu ne hufu na nkasa be confess akana no asem na wajai se Ghana fo nya no na ba bi oni na makoe na enye oni Onyankopon tem owia o de hu wia o se you anya sempe ne weyi ohun na onyi odi ya ogusu gesi oyire weyi ne de no ni ono aye kire Nyankopon aye tie Nyankopon ahun bebre enafo asofo a won adada ne na kowura webum wa ka no wa ye wie o se you anya sempe ne we hu no weyi okrofo de so yi no tie Nyankopon akobe so ba yo nya papa nentimi mase bia nyame di hinta ne kakra enyo so Awurade de oni na hinta sem woni ho na wambisa na ombua wa hwehwa ombua wa mbomu a ombua the secrecy nti abiri bia na wasa wudi nka kwani yo enti because ye ni adwene nti ye adwene eni Nyankopon nti opanyansa kwa Awurade ho nti wa hwehwe wa mbomu wambisa ombua onim papa sa na Awurade te onim so onfio na say no ya papa chelpa na say confess a working wo metra bontin na enkanchire nipa bi na won kanchire nyame ana yes also nyame no one has seen can approach unto but we have the men of God. We have the true men of God. And also God will never do anything without revealing it to his servants, the prophets. Onyame be on dead in children and quite different. And to be a yen kwada no to my on bi. Oba will tell him the truth. Oba for camera measure will tell A to Z. Spirit of Munkuta connected me out in ya bet you nadri. No say yes, but we are say. Yen Jesus sai. Na no be say na ko sha daga won so ye kwada na so ye ampa ye kwada but mo na mogu so yira. So many churches in Ghana, they are all corrupt out of coverage. They are all corrupt and have done abominable iniquities, and God is angry with them. If you say they have spoiled the churches, and me one crowd move away more than 5,000 people. So from Nkwasori, Nkwasori. So Nkwasori na say ukute skanu on sano. No be who scan babe ye. Na unchuro kura udin kura go say one be for it say. Maga say one of the greatest churches in the Ghana. Echo the whole world. Who also for a sum for 500 million and from 1 month. Ni pass be na woman 3-4. Ndi wo medenya. In the some fair pool, now Famba, or target and so on, Yabba Queru, and I be you ready. And they are suffer behind one bubble, lotocus, Omutina, they have a target. Omugusu bre, won't to make. And as I said, Omukuru up there, Obi, my Nipan wadi, a letter by Nipanako Bonkro farmer, yes, near Chama, now was so anything, and what trouble in as for the order to mean that because Scar will come and his own fambrano, or who baby or confess can, or one in the radio, one bompire, and Musu himself, and it's had the one Bobia money, and to Bobia money on so much to program. Hey, this is a say, Naja. Yan papa nsem ana wo kan nyina rutimu arehu ewom na bribiane ya na bible me ati asese yenu ye ho a wode ye mfom so ebeche yenu ye ho ne ye pacha nko ane ye selebo ne facha wode beche yan papa nsem a wo ke utimi hu bi ewonimu ana tinchina da this is still no kwani nkotodwa anim ebom pa ye selebo ne facha nsanyame ehunimu one onu ne ho ye wo ne onu wa ye ne ho and constantine blame obi so we them phone so ato no we no ne ho a wo de kan blame ho
na wabo so Kodwo na waje onfunso atom na wakowie asre na wahu wate say wode onfunso ayede achew wo wi ansa na fe wokọ ne aka ne so na wo ye wo de wabeja ho na asamasi wahwe wachi wahwe ne aka wo ankasa wahwe ho wo so bo yire no madua na ekọ mfa anya wa so enti dua na enko ne yire ne ma aba no ane so Sanka Bible si duabo ani nyina so ne ye yi duabo but we dia sensem o kan ko nyina so o nyina so na o gina ne se ne ire nu adua mane da on fa so den ska ne we ni ska bi a o de ko aduru so ne ade aguso bompai bo ano ne ire kra sa konkrofo so won bompai bo ano ankrofo kom so nyina nya papa na ne be da yi sa wo ko obi nchen akwa nipa ne mpai bo enke obi anka ne hotie be bia ne ire ne konso enye papa dan kasa nye papa baby a ne konso so for mombo ameme kunu yare na mombo mpa mo nipa ne so a wo bompa ma no onye no hu ye onye na adwele so sakra ye onye na adwele say ne ade a wakojo bonsam niam no o so resist the devil what I say niam e wo no hu a wakoje onye ready say odeko o jemu enti wo bompa ne go ifa obi a ya tunu mo dem na wakonu adua begu abonte say ondidi obedede yes obuwe no say oda prison Oda praise onje won fom so ndie won yi uye onso to na obon krofo dua na be kan e be kwasa about ndi dua na obon eno hu adaka eno hu ka na oda bre no ene na che se ye da ye so ase kire kura ne nsusu ya de nyame de che wo ho anka ohun kura ne nsese obeka wo ho osofo mo ensese obeka wa bonte because so beside the spirit of interpretation onya odifo nyame ni pa kronkron me so da me papa abeka se o chebeka se me ntoka fita ne che se asene sen se ye hina o se ye nana be se ye papa o se ye hina ese se o hu no ti ase ansana o de ba beto asafo benim he has to go to God because he don't have God o da me apolo nene sada ye no se nyame ne so da ye na nyame apolo na o ye de so there so there also the secret thing belongs to God but what has been revealed unto you and adisa o nyame also da o ye na ejuma se so to am abolo for the papa bia and there so also ne dai and there so e ho tende o ye de ye o be so da o there so ono no ko hu o baba dai de ono so da ejuma ni bia o ti ase o no bia o ti ase ento ba me ya de ma wa metume suma wo be so dai ko ni a be hu be ka kire me na me ma friend no say ni e ko so on ma wu hu me friend dai no asuma no so wo ma ya de ma wo enti ni e ko so on ma wu hu enti dai e yespro e dead ye friend e ne kasa ensam no ye meduru na bre bia na ya na e ba ha si na bibi foforo de ko say ensam no ya na emu dopa ya ma me ne papa ensam ba e Ghana fo bebre na na kire wo madwene nso na wa me ye hunu ne e ko e da de enkomo no e be si wa ha na wa bo ne to fra ma de ne papa ya nhwe ni mo efiri no yo so so jajankopon ye ho e da wase yo asemo mo bi say ene urade aka no papa me pacho jomfo sutu repent for the king of God is at hand so aso da bi no ho adaka isa we e fura daka ja oyire ne Kodwo no bo ene o man ne duabo no bo now think of yourself yourself between you and your God now come back the way tell look here Revelation chapter 1 also the first love odon kaina ewo uni onyankopon temo no papa Kodwo sa Boakye kantete odono amen na hwehwe awurade chi kwai na san go back to your God through the spiritual man of God that's the perfect the wise the holy prophets no wa kire kwai no ndi Ananias bio ko no kire o ni obeye na jai so bo no na wankasa you have called self-imposed curse obana ko ware enye papa abusuafo ni na tobe ankese onhwe na your spiritual work and say na betugwa na betugwa no mebisa his minister of Christ Prophet Dr. Abednego will tell you the truth that go and find the first love, repent for it is for the king of God is Satan we are self ashefo asofo bebre me se menka o menka and na me se menka so baby a wo biara untumi yemi hu
because onyamia kato say ndedi echine false Christ, false prophets, false Christ beba. Enti Kristo ni ye wa hromienu, ye wo Kristo otrofo, ene ye wo Kristo no kwarefo. Ena sa Kristo otrofo no offer asofo atrofo. Enti asofo atrofo no emfi Nyankopon ne fira Kristo otrofo. Enti Yesu otrofo ono o asase mo. Me se me hunu wada ne hwadi akyere me aka nsem akyere me. I see so many things that many people don't see. That's power to know, power to do. And you know what say a minimum sorry baby enye ebe o say then Yesu oto Yesu moja. Friend say na me hwe o say obofo bi aba so den. How motia o say Satan, no wonder Satan can turn himself into an angel of light. I saw be also who say obofo be me say otrofo. I have the power of the fallen angels. Nyawo wini enye ngogro enye Yesu amotia ne mmoa bi ne spirit of the power of the air and why ne ho na obehu wo camera ni mu say obofo bi obua another microphone ko yo and order to social media and wo hu yo say o ka so obofo bi beba obofo to Yesu moja the spirit of the Lord to Yesu moja ato niama do not be deceived. What the Bible know that I won't say for lack of knowledge. And then Ghana for Nyama bebre nkoye obi ahwehwe Yesu Kristo chikwa ewo Yesu de no. Amen. Amen. Abusiafo Hana Brema kwan ma ye de enkomo ni nyina no esiye. Ye papa number na eda screen ne so no hia na no afre. De wo nyina no wode betu dwa na watimi atibi nsem wa Ghana fo mo de betu abonten ne ye ba ye bepe nchire mu watibi nso matibi. Fa bi fa bo okotodwe mu adwenchire bia no obomoden se comment section ase wode be fa honom no wape enyia no papa edi ama okra. Medi ubebesi ha edi amejeso yeah, all the social media platforms ne so any time you could not subscribe to my GH mama na like and so na share best so anyway share be macro Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ye de kunga papa nko na ye de so pe ekunga papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ye wa kunga bia wa ha kunga bia ope bia. Egypt ekunga, Germany ekunga, Italy ekunga bia de bia onim say ye kunga papa no e ko na Isaac Nana Obiri Yeboah or deal with Osha kunga misimu. Na wangasa Osha kunga we Egypt enye China de ni. Egypt akunga. We share biano class de bianity e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo e kunja bia ope wasase we so na na obri ye bo anko na betuma mo China kunja pe e na ye ni bi but e kunja bia country bia kunja ope no ye de wo say bla na be challenge yen na be bi say e kunja ope say ye ntumi enya ma wa bla ajekna na obri ye bo enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia. Fre 0558 78 2268. Ana se 0277. Tie no mani yi 0277 469933. Ekunja bia o pe no. Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia. Se o pe kunja we ene ne mpa seta. No man no fre no man Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we ene ne mpa. Ekunja bia wa ha bia wo pe ene ne mpa seta. Nana Isaac Obiri Yeboah nko na ebetumi ama obi ewo Ghana ha. My God. Nyanya yo dey. Milia. Omo bumi. Wa mu na bu Be pray na ye kwa. Okay. Sense aso mtoma no omo san to omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo dey aduma di. Omo dey dimi. Na so waso ode. Oh, Milia. Me no wa father for so many years. You catch us so here bibia. Bo mama ni e na me die ni huma. Asase. Woni Saladin Company Limited. I want sase e wo Ghana ha ba bia. Insase de wa to apete Ghana ha. I want sase e wo Jerusalem that is ebe ya fienya. Sanso na akatapo e wo pokwase. Sanso odumase nie dodowa e na dentra e ye kaswa. Asase no education free lo ni bese to kwa bia ni ho. Dan bia de wo nkra no say ukuta car. Now the passes omo hwe o car no ho a no mama car ho a. Oh, you don't mean it then some gas him the magic sase. Oh, no know them. Oh, media. Oh, media dey patch my come down. Why patch up? The patch up. My come down this consultation. That me.